acting medical officer Church Hospital. Dokotela ke sokusetshenziswa ukuthi ngakho lo sithanda ukubonga ezakhamizi ngathi izakhamizi zeCholocho ezise diaspora ezincedileyo ngeJojo tank the solar pumping system ukuncedisa ama efforts ayethu ehospital kuba sincedise omama abazithweleyo ukuba izuze amanzi lesibhedlela sizuze amanzi. Siyabonga beqhubeke besenza kanjalo bengadinwa la kusasa. lento egejwele izancedisa babi kakhulu abantu, izancedisa kanye iwadi kumbe izancedisa isibhedlela sona. Izancedisa kakhulu i-maternity egejwe khona, but i-system yangikhona i-powerful enough ukuncedisa lezinye inhlangothi zesibhedlela. So abancedanga kuphela iwadi ye-maternity, but isi-powerful, isi-power system iyancedisa lokusupply lapho ezindawo ezindingo even lezingadi ezizancedisa ukuthi ama-patients azuze ukudla. Wena uthini kumanye ama-diaspora, abantu abadiaspora njalo kwelaba base-UK le-island abadonethileyo, wena uthini abanye abantwana basuke eCholocho, kuyini ongani uyakufuna esibhedlela sakho la? Ngithi they are all welcome, ama-efforts abo konke welcome, even abavela kwezinye izizwe we welcome them and their contribution from the little to the greatest. We are grateful for everything that they continue to do to us. Ngakibo bancedisa abantu bakibo, akulo kunye singakwenza ngaphandle kokubabonga ukuthi bencedisa indawo yabo ngeyabo. They belong to Cholocho, they are Cholochos. Sikhangele lapha indaba ye-COVID lapha kwesibhedlela sakho kunjani? Yeah, right now I'm happy that abantu balandela nje khona isinqumo sakahulumende sokuthi abantu begqoka ama-maski, be-social distancing and ugeza izandla with the sanitizer lama hands or soap. Okay. Akulasigulane kathesi. Ama-statistics, yes, it's been long since last year the COVID case here in Cholocho. So we're still promoting people ukuthi abantu benze social distancing, but so far abantu benza kahle and they are keeping according to our Ministry of Health guidelines. Ubathatha kodwa i-vaccine? The vaccination, we still encourage people to take more vaccines, and we are providing the vaccines in our different centers like my outreach centers.